Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Uyu munsi na ya makuru twabateguriye Agatabazi ndetse na Majoro Generali Liyetona Nziza mu bongeye guhabwa imirimo mishya. Nabo kandi mu karere ka Ngoma abadaso babiri barakekwaho gukopera ibizamini bya leta. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bapfuye umugore maze umwarimu abigenderamo. Abasirikare batatu ba Kenya baturikanwe n'igisasu hafi y'umupaka wa Somalia. Ayo rero niyo makuru twabateguriye. Mbere yuko tuyarambura rero murebe munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se abone mu kandi ndetse n'akazugira kazana kuri mugasiga nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Amakuru yacu rero tuyahere kuri iyi nkuru aho Gatabazi ndetse na Majoro Generali Liyetona Nziza mu bongeye guhabwa imirimo mishya. Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse na Majoro Generali Liyetona Jacques Nziza wahoze mu ngabo z'u Rwanda bahawe imirimo mishya. Inama y'Abaminisitiri yayobowe na Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Nyakanga niyo yabahaye iyi mirimo mishya. Itangazo ry'ibyemezo ry'inama y'Abaminisitiri ryasohowe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ryerekana ko Majoro Generali Liyetona Jacques Nziza yagizwe Visi Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezera ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Naho kandi Majoro Generali Liyetona Nziza wasezerewe muri RDF muri 2017 yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo. Gatabazi ku rundi ruhande yagizwe ugize inama y'abakomiseri muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Mbere yaho yari yarabaye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru ndetse n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Naho mu karere ka Ngoma abadaso babiri barakekwaho gukopera ibizamini bya leta. Abakozi babiri b'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano daso mu karere ka Ngoma bakoraga ikizamini cya leta cy'umwaka wa gatandatu nk'abakandida bigenga barakekwaho gukopera ibizamini bya leta nyuma yo kwinjirana telefone aho bakoreraga ibi bizamini. Ibi byabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru kuri site ya Aspeke aho aba bakozi babiri bakoreraga ibizamini bya leta nk'abakandida bigenga. Ubwo ibizamini byatangiraga bivugwa ko aba bakozi binjiranye telefone bashyizemo AI kugira ngo baze kuyikoresha ibahe ibisubizo ku bizamini bya leta bari barimo. Uwahaye amakuru itangazamakuru yavuze ko baje gutahurwa ubwo batangiraga kuyikoresha ntibirukanwa ahubwo bemererwa gukomeza gukora ibizamini ngo babwiwe ko bazafatirwa ibihano na NESA ibizamini byararangiye. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira Natali yabwiye itangazamakuru ko amakuru y'aba badaso bayamenye ariko ko batari babona raporo yanditse y'abakuriye site iri gukorerwaho ikizamini. Ati ntabwo turabona raporo yo kuri site bakoreragaho ariko twarabyumvise ku bantu bahagarariye site dukurikije amakuru ntabwo turabisesengura ariko twumvise ko bari binjiranye telefone bagamije kuyikopereraho. Abakoresha ibizamini bahise bababona barayibambura. Yakomeje agira ati umwe ngo yari yatangiye kunama agiye kwirebaho bahita bamufata gusa ntabwo turabona raporo ariko NESA yarabimenye. Ubu rero ntabwo turabona raporo ngo tubiganireho neza. Abakozi ba daso uko ari babiri ubu bakomeje ibizamini bya leta mu gihe bategereje kuzahabwa ibihano na NESA ndetse n'ibindi bazahabwa mu kazi kabo. Abanyeshuri barenga 255 nibo bitabiriye ibizamini bya leta muri uyu mwaka wa 2025 barimo
abarenga ibihumbi 14 kuzamura bigaga mu cyiciro rusange ndetse n'abandi barenga ibihumbi 10 bigaga mu mashuri yisumbuye. Naho kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bapfuye umugore maze umwarimu abigenderamo. Abasirikare babiri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoreraga muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bashwanye bapfa umugore, umwarimu arakomereka. Ihangana ry'aba basirikare ryabereye mu gace ka Vuyinga muri groupement ya Buswaha ku wa 15 Nyakanga 2025. Umuturage wo muri aka gace yasobanuye ko byagenze agira ati twabonye ibyago byo gushwana kw'abagabo babiri bapfa umugore umwe yashakaga kurasa undi ariko wagambiriwe akwepa isasu rifata umwarimu ku bw'ibyago. Uyu mwarimu yajyanwe mu kigo nderabuzima cya Vuyinga bigaragaza ko abaforomo baho badashoboraga kumuvura yoherezwa ku bitaro bya Musiyenene. Umusirikare warashe uyu mwarimu arakidedembya kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru ngo ntabwo arafatwa nk'uko nyine byatangajwe n'ibitangazamakuru byahariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho kandi abasirikare batatu ba Kenya baturikanwe n'igisasu hafi y'umupaka wa Somalia. Igisirikare cya Kenya KDF cyatangaje ko abasirikare batatu bacyo baturikanwe n'igisasu kwa 15 Nyakanga 2025 ubwo bari ku burinzi mu muhanda munini wa Sankuri Kiyunga hafi y'umupaka w'iki gihugu cya Somalia. KDF yasobanuye ko nyuma y'ibi byago aba basirikare bari bakomeretse bihutishirizwe ku bitaro byihariye kugira ngo abaganga batabara ubuzima bwabo, ariko birangira nyine babuze ubuzima. Ati abasirikare batanze igitambo kiruta ibindi ubwo barindaga abaturage ba Kenya. KDF yasobanuye ko hari abandi basirikare bakomerekejwe n'iki gisasu bakitabwaho n'abaganga mu mavuriro atandukanye kandi ko bari koroherwa. Iki gisirikare cyatangaje ko inzego zitandukanye zishinzwe umutekano zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane abateze iki gisasu, kandi ko muri uyu muhanda hoherejwe abasirikare benshi kugira ngo bashakishe aba bagizi ba nabi. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab yatangaje ko kuri uyu muhanda hapfiriye abasirikare babiri ba Kenya, undi umwe arakomereka gusa niyemeje niba hariyo yateze iki gisasu. Al-Shabaab ikorera mu bice byinshi bya Somalia aho igaba ibitero ku ngabo z'iki gihugu iziri mu butumwa bw'amahoro ndetse no mu bice bya Kenya byegereye umupaka. Bitewe n'ibi bitero rero bigabwa ku mupaka wa Kenya, yakajije umutekano ku ruhande rwayo yifashishije abasirikare ndetse n'abapolisi. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, uyu munsi aya niyo makuru twabateguriye. Mu kanya gato rero turaza kuza kubagezaho n'andi makuru. Mwebwe mujye mureba munsi y'amakuru ubundi murakabona handitse ijambo subscribe cyangwa sabone mukande ndetse n'akazogera kazana ko nimugasiga nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu babambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi mujye mwibuka mureba hantangirwa ibitekerezo maze muduhe igitekerezo cyanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama ibyo tugomba guhinduramo makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukatubwira ati aya makuru twayumvise neza, muhonderemo iki, mukosoremo iki, ndetse kandi unabonye inkuru wayidusangiza kugira ngo yine ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ikindi ugafata iyi nkuru yacu ukayisangiza abandi, ukabona ahantu hari share ukayisharinga abandi kugira ngo yine nabo bumva ibyiza biri ko nta handi biri ari hano kuri Deep News TV, kandi ukajya ukanayirayikinga nyine ukayikunda bikatwereka ko inkuru yacu yakunzwe. Ibyo rero nabyo biradufasha. Bakunzi bacu rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe.